Asiga kundi mye. Karago shebe. Ari ko nsigere tsinze rero. Ubone demi. Akinuna bane baki. Mata gasaba shifisi. Mata gasaba shifisi. Gasaba shifisi. Go kwani ni mkazi. Kiye ko kazi. Oya, je no sinakubwiye. Akazi njako. Wewe sinakubwiye none program suno munsi. Yeah. Sikazi kibazo cyo kwibagira rero. Naruge. Ngiye ku rubanza. Ngiye kuri kwa rubanza kwa predote. Yajoba. Ne wabo haye akazo kuvuma ko kuvomisha amazi. Je ntogenda kuvomisha amazi ngama. Ne usame ntebe bishara. Je birabisaba biko. None umaze kumurage mu rubanza. Nawe ntabyibona rero. Beka blaga ho mu rubanza. Chere ngiye. Niyo shaka. Wande ninda kuzichacha akaboka hano mwiziti waje tanije. Abwo yaje yamashesheti yanje ari he amwe maremare umenga nayipamu. Ayi mutumba. Mugabo ntameshi. Yanzanire kujya nyene. None ahaweza kubibona. Yeshe gongera kuya mu rubanza menzo ko. Uso. Ahubwo ndacheri. Niyo shati Zani yaje amashesheti kujya nyene ndambara kujya nyene. Be iyo pana ngamba mwako ndiye sewe. Naheze ndwambare pana. Kwa kubutura umuntu umugabo kandi tubazi ko twiyubashe ko yego. Kwa kubutura bazi ko ibintu ari cyo ndabitukwa muri kati. Abavye bagenzi banje bandika ngo sindagufata neza. Ubitukwa gute? Ndabitukwa of course. Nende wese ndapambika. Ndega nawe. Utegereza kwambara neza. Niho wabona ko umugore akwita akurikira. Ubu rero kwambara nyereke yuko wanyitayeho amakeya ibiki kwatampuzo horungurira ko nyitayeho. Oya she, iyo pantaro yambaye inzu yose. Ishati njyana ibiguzi ibintu nuko ndabiyo sengera wambaye musishe nuko bera kumara amazi agapira ko musi no cyangwa ko konse kibazo cyo kumambira ndumva none ibintu byo kumegura ko ansesagura umva unsesesha gati n'ibiki oya nzanira jya amashasheti na hata meshi ndamba kuko cyo ndabitukwa nushaka gusoka ngaho wambaye ko kubeye kina bari mu zirari kandi zateguye iyo ni wabonye ko kwambara mu banza mu nzu hari impuzu kubutuka urumva umwanda ndumugabo wiki umugabo umwana n'ukuri numugabo umwanda guca rero sinoze none sinesa amatuga ngo wabuze amazi yo koga wabuze amazi yo kugira ngo wambaye impuzu ugende usa neza na kimesha gaci impuzu nambaye zibise kibazo cyane uri kura zigobo zisa nabi gute ngakida kira twambaye uraba kubikiwe none uwo kumeka ubise kibazo none ngiye kwishure hamwe bavuga ngo abana baje batoze canke baje batameje baze ngaha basi urabya ko nakwite impuzu wambaye kubera kumpa impuzu je ndumwana upangira byose byushaka izo ni tushaka izo ni tushaka je nambara ibyo shaka none nambara uzwi ntibuze ushaka gusoka mbaye impuzu kubera sinasohoka kuko nije ndabituka none ni urumva rero jewe wapinduye umwana ngaha mu rugo kubyo ngira ku mategeko yiwawe ushaka mbara izo mpuzu disuko none ngomba nambara iki kiretse ntari ngaha ntaraha jewe ndakubwiye unzane rya mashesheti nyamba none ushaka fyo bigenda gute rero beka kutere ni uza gukura amasahani muza rwaza ni uza gukura amasahani ni uza kuvoma amazi ni uza guhanagura ibi bigara n'ibiki ariko suzuguza ushaka mbaye impuzu isuko kandi ndikunda gusuzuguza gute ibi ni cyane bituka muri kati abagore bagenza je bagira ngo sinitaho umugabo ubu rero mwamira mu manama yo kuvuga abagabo banyu rero ujya ibi biriho biravugwa ivyahe biriho none urabona kumba muragenda rero mu manama ari bari mukatuvuga nakaramba none sinambara impuzu none urabona izi nizo mpuzu nkunda mu mabanza yose mashaka kwambara kuko nizo zinjohera ni nazo niyo niririye imfungurwa nyinshi gahaga abantu batigira babona yuko nariye gose okay ntayo wambara rero kubera kintu ndinga ntushaka gusoka murapemereye hanze babona ndi umugore niyubashe sa neza nakudakora we byagira he icyo bishati ni twashyikirijemo gashe n'ukuri ubu rero harageza aho ko ino shati ari mbi nuko ngena bavuga ati ufise agashati keza agashati gace bibatsi agashati ukambaye nshaka kwibuka ukiri umujenege waza kundesha ubu uri kurahira ngo nambaye igishati keza buri munsi wowe utambwira ko abagabo muri akubwira ati umugore mufata neza nesho nagiye mu mamanza singa bisa neza kweri ko nguri impuzu mugabo ukagomba kwigira amayibo kini cyambaye bobo gute none baga bakubwira ko nyubaye ko nkunda unyitaho kweri ko bakwereka ko nawe utokwitaho harubona ko niwumva ko bifite agaciro kumva ko umugore we nanje nico gituma nkora ijoro n'umurango kugira ubeho neza nanje renegerezwa kugira agaciro bifite kuri wewe umugore iyo ameze neza ibintu byifashe neza bishimye umugabo uraturukunyu no kurahe n'inyuti zaje kumva kiri umusore
ngora shati ushobora kwamba shati niyo kurubanza nakwemeye ngo mukeneshe kwere kirone kuva urende umwana muto rero wandika rero onyambika nkande wewe cyane nambara icyo shaka rero akoshe ugomba kunkwegera mu wabana ndagukwegera mu biki bavuze ko bishati niyo twacishije ngo tugere muri byose dufise ugomba kunkwegera mu wabana ahubwo nibaza ko ari imiti bibaza ko ari imiti n'abana guha ahubwo wayimpaye nayi guhaye kuko ibi bibaye rishasha ntuvaga atizimba ndakurahiye ntuvaga kubera nakwihweje kuva kera ubu rero banakwereke ko ndi umugore yaje kubaka nzi icyo najye yewe naje kubanza ndarujamo ayo mashashe kiragutumye waza rero ntabwo cyane ndagenda ukunyeye ntabwo cyane shegehe nakurahiye igira kabiri igira gatatu ntova mu nakweje kuva kera uri kugomba kwerekana yuko wereka abantu bose kunyitayeho kumfashe neza uko cyane sunga nawe wawe harakora impuzu nizimeshe usohoka ntugahiriza mu Hinga yetu asubyo wanje sinakubwiye ibyo ndugura ikiro cy'umusoso ntubazanye cyangwa ucungagurira amaguru kugira ngo ubeho neza kugira ngo wambare neza kugira ngo wambare neza ndaje nzicazanye hano muri ubu negetse kora impande zose umutware wanje yitwa ubureje wanje umwana rero ubureje umwana kuri umwana ngiye gukora umwanda mukuru ko tutajana hari mananje uko tutajana hari mananje ngo ntawa sawa nakubwira ngo mvanga udahiriza mu wenda ndakuyambarira kwa prodoni imbono ramwe ngiro gitabu ndashambira kwa prodoni n'iki wa amafoto mo Orabo. No baba, nabani. Kandi ore wamaze rero kubikomeza rero. Kweka cyane, gende hinduza umuntu. Be, gende hinduza umuntu. Madame de kasi batu tuyande mukiye. Ko kamara mazi. Tuyande mukiye nkaba. Genda mu cyumba. Ndabuguru tuyagire hanze. Nundi kumva ntaye ubu. Hana akusaba sema. Urabuze umuntu wambara. Urabuze umuntu wambara. Ndakasaka gaye none ko cyane ngiye mukiye. Genda mu cyumba. Ndakwiheje umwanya munini ndabona ko abaje kurengera sinzi ntacyo nakora be kugira ngo ubaho ntacyo nakora ibi bise ndabituko mu babanyi gusa ndagufata hari icyo nakora kugira ngo ko amanda kugira tuyage ibintu byo mu rugo byo kutari bwa bimbwiye uri kandi mugere ndabwo gusura mu cyumba cyo kwambara izindi mpunzi sira mu none ni miki ba umugore nzi icyo najya gukora umugore ko umugore nzi icyo najya gukora gena mushumba abazi impunzi mugabo iyo hageze gufungura ntumbwira ati none ndakongera ati gizonja ibyo ntabwubwira ivyo ngaha ndabizi ko nangero iyo hageze kuguha amafaranga ntumbwira ati shero umuhaje menshi yakabanye ntabwubwira ungana kubera uko ndafungura ungana uko ndafungura mugabo urumva kubera ko habaye cyangwa abazi impunzi cyangwa bisatse cyonyene kubera ubu rero ugomba werekane kuri umuntu ufise impuhwe kuri umuntu yitayeho mugihe ibindi ndakubwiye kuva kwa munsi yo munsi gupantaro ishati ibirato amasheri byose biratoboye mu cyumba gena bari wowe wabiteguye heye kubanza tago waruzi wari warabwibagiye ugomba mumenesha yo wasokome ko warukabuturana ko uzi mudabiri imana none ibi bintu hari umuntu wasokome urumurapotsi urumusatsi uri nawe ikibutura nakubwiye nimfasha mu ntambara gana kuri kurabira mu mwana nimukene amahoro muri wawe gena bari zimbu okay jewe rero nimba mvuze uko ngo rubanza ndaruhebye sinja ko cyangwa heba ubworo n'umugabo ni kiri bo barani giki ahubwo muri imisi bagomba sinzi ukuntu babaye bagomba twiteho baduha amafaranga yo kugura igitenge badusureshize ibara dushaka badukorera imishatsi urabona ukuntu umetse ndameremeta sotanze bakanyubaha mugabo umugore wanje agomba gusa agume yasame mu bipara gusa mu bishati birebire umenga ni bamayibobo niba icyubahiro cy'umugabo ariko umugore wasa neza ni byiza ko n'umugore kugira agire icyubahiro ni uko umugabo wasa neza bakidoga ngo mbabanza turabasiga none twojana gute umugabo avunduka nkaho umenga sinzi yavuye no shari urananiye